Mga ibabangi Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako po kayong talasuyo Jennifer Salenga. Areni na rin mga regular balita ang yaning Miyerkules, December 6, 2023. Barangay at SK officials makasaop laking laban kontra violence against women and children agpangking WIMP. Pagmargula po tayo karing miayaliwang balen, may patindayag laking Kapampangan heirloom recipe cook-off. Pamangambol king amanong siswan, sinulong de kapamilatanan ng original Kapampangan music performances. Most Outstanding Kapampangan Awardees ngening banwa, pekilala danala king publiko. At biggest lantern hope, may paslag na king Ciudad San Fernando. Balawasin pa magbida na ring balang balen king karelang produkto king Food Expo 2023 ang mararapat king SM City Pampanga Event Center. Parti na inining Manyaman Festival at king Labuad, Kapampangan. Ay ni pong report. Culinary capital of the Philippines. Iniimpamosong kayusan king Labuad, Kapampangan. Inya naman, king kadua ng aldoning Manyaman Festival apani muna na ng provincial government, balaw simpa magpatunay rin kabalan king karelang gelingan, karas king pa maglutong miyayaliwang pamangan. So, sabi ko na unique lang kasi alapang may kapag-produce aliwa ka rin, so given naman kasi kaya katamong longganisa, po rin kaya katamong pindang, kaila, what do you call this? Authentic la, alala kasing salitri. Kumbaga, organic la. Kaya makanyan la, all-time favorite la talaga. So, paninto ng dala talaga. Dengking almiyayaliwang lugar talaga, buri dala. Once na atak man dala, at tama naman ni Pakarine na talagang worth it, it's worth the amount, hanapin. Actually, sa Nicolas, menibat siya kang apong kulas. Niya kasi kapanahuna ng apong kulas, magtindayang mamayang tinapay ka rin masakit. Yeah. Po, originate pong Mexico talaga. Yan po talagang gagawang sa Nicolas. Bukod pa king kalutong Kapampangan, may bibidala naman king Food Expo ng Manyaman Festival 2023, ding kasalaysayan, ding balang balen. Kalupan na ng Santa Ana nung nuka rin, makadisplay ang metong mahiganga o igantia, ring gabera ring memalen istong Misa de Gallo. Makanyan muna maning aguman sandok na ning minalien. Ela naman petaw liring memalen, iba't Florida Blanca, at delara la rin mga ragulasan si, sandok at kawa. Mumuna pong diling, pero kapag maragol na puning, kaya katamong Balen, Florida Blanca, rin pong pinukpok kitchenware, kung no ka rin akit yung laking barangay, mabikal. Yapin po rin nirang magpakilala na tunay mahilig lang magluto rin Kapampangan, kaya po rin taga Florida Blanca ay sipan da pong gawang makanini katibeng pipaglutuan. Agpang karang exhibitors, masanting yang pa may katago ni Uling era no kailangan metong-metungan din kabalentamu, ring balang-balen ba ang atakman, in kanilang pagmaragul a pamangan.
malyari ra ng libutan ng Mabilog a Pampanga king Manyaman Festival Food Expo 2023. Maglutya ing mesabing event king SM City Pampanga Event Center hanggang yan ng Miyerkules, December 6. Ako, ingke kayong talasuyo. Liana Canilaw, ating pusong makabalin. Miligligan la king pamaglutong heirloom Kapampangan dishes ng estudyante iba't king 14 eskwela Keti Pampanga. Ing may sabing cook-off with a twist, lakwas siyang maging exciting, uli na ning mystery ingredient box. Ay pong report. Aliwaya taga na inggelinganan ning Kapampangan pangaras king kusina. Uling bistaman ang tila mong surprise ding ingredients. Agyuda pa muring maglutong manyaman na pamangan. Makanya ning milyari king Kapampangan Heirloom Dishes Cook-Off Challenge na ning Manyaman Festival 2023. Anyanggat panapo na ning Martes December 5. King may sabing mystery box. Mi basi ing niluto daring participants iba't kareng 14 eskwela king may sabing ligligan. Laman na ning box ding ingredients amalyaring magamit ken pamagluto, agalgaretang babi o asadong matwa. Ating pong makanyan, basta po may aliwala pong condiments pero may kami pong patatas, makanyan, carrots. So ila pong balang mamili nung nanong buridang iluto. Pwede lang pong mag-asado, pwede lang mag-adobo, pwede lang mag-kaldereta. So burimi po talagang may balik nung atin nang mawawala ka rin puso yung pamangan tamo dapat balo ding iluto because ila pong cliche yaman but they are the future of the Kapampangan race and cuisine. Nung pong day mga tuwata mong magaling magluto, may nga wala na lang, ninong mang perpetuate kaya katamong legacy bilang culinary itang superiority tamo bilang culinary capital, although not yet officially recognized pero by popular acclaim tamo talagang kikilalanan ng culinary capital. So Miyaliwano man meging diskarte ring contestant king pamagluto king meto nga kilong karnina ning babi. Ating pebukal ning mata ng king pressure cooker, gisarang bawang at sibuyas king banga. Ating megrolyo king bulong saging king babi, bangkanitang dikiting aroma. Tapos ito pong pampakaslam na po dahil alata pong kalamansi, tomatoes, kamatis po. Tapos sa niya pong melambot na, pinride niya po ulit yung pork. Tapos ulit na side niya po. Deng estudyante nga reni iba't king Jose C. Feliciano College king syudad Mamalakat, galgaretang babi ing mito kakarela. Kung pakanano la po magluto reta matwa, burida po itang maproseso, pelalo pong itang beans pamalatan mong metong-metong, banta po manyaman at lumulngan po yung katas at manaliksik ketang karnina ning kaya kang luluto. Kaya rin ning karelang pamagluto, ikwane ning Gonzalo Puyat School of Arts and Trades ing first place. Second place naman ing Tomas Dizon Foundation Institute Incorporated at third place naman king Ligligan ing Angeles University Foundation. Samantala, agpang king founder ning Philippine Culinary Heritage Movement at executive chef na ning US Embassy to the Philippines ay Chef Jam Melchor, maragulyang saup ing efforts na ning provincial government bang manikwayang national at global recognition ing Pampanga king culinary scene. Maulagaya kanu ang magumpisa ka rin balang komunidad ing pamagpasikan keng culinary tradition na ning probinsya. Yung mga Kapampangan, alam natin yung isang pagkain pag hindi masarap. Isang tikim lang natin. Dalawang bagay lang yan, masarap o hindi masarap. Hindi pwede na sa atin, hindi pwedeng pasado, ganyan. Kailangan talagang masarap na masarap. Yun yung pamantayan ng paglasa natin. Siyempre, dahil dito, no, puro kaldereta, puro asado, hinahanap natin yung lasang nanunuot talaga sa loob, tsaka yung malambot, yung hindi mo na kailangan effortan pa na hiwain. Bukod naman kin pamangan, maragulya naman kanung sangkan ing pamakyabe at pamanistimada rin Kapampangan anya asa sabirang manyaman ng experience ketiking kaya katamong probinsya, agpang kang Provincial Tourism Officer Randy Del Rosario. There's no better way of, entitling it or naming it than Manyaman. Because it speaks essentially of what the Kapampangans are, not just king food. Sabi ko nga, the Manyaman word is a whole spectrum of definitions that is characteristically Kapampangan. Not just the food. Manyaman means rich, great. Manyaman na kultura, manyaman na arte, manyaman na timan, manyaman na pamikakaluguran. So,
this operative word, this adjective, it encompasses the entire essence of what we are as one Kapampangan race. Ako yung kakain Talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. Bida laging tauling aldona ning Manyaman Festival deng miyaya liwang putahi ibat kareng 22 balen ning Pampanga. Tara na't pakibalwan nung sano kareni ing peka Manyaman king report ng Paulo G. Santos. Nung yabang mo ing pisasabyan, yapay sambuting Kapampangan. Lalo na king pisasabyang rekados o bulog. Kawari mi bulang, nung ing balo mong simple mong lelot, at tinyang mga ragula ulang. Oy niing nilabanan ning talaturu ibat keng San Luis, Pampanga ay Medel Sagum. Keng mera pa ta Kapampangan heirloom recipe cook-off ngening Miyerkules December 6. Ikuhaneng Sagum keng third place, keng cook-off. Mostly po din pong kayabi akong talaturo mismo, pati po rin yung estudyante ko, danya rin po baluing ulang. At ala rin po halos migabalo na lilelot siya po paling ulang. Sa katunayan po, actually ako na po ata yung pinaka-anak ka magluto pong makanini po, kaya kami kabalenan. Kaya kalan po senior citizen na kami nga wala no po. Pipilan na kaya mo po magluto pong makanini. Agpangkang Sagum, simbolik o malalamya kabaldugan para kaya ing kayang niluto. Nasano kanung agkatandeng ke katamong kabalen, alingapan deng ilog keti Pampanga. Dua pa po, kaya ka lang po ka rin po manasan mi po ngeni po paritak-ditak na larin po. Waras ala na po kasi bisa po manasan po king ilog Pampanga. At ditak na lamo rin po rin ulang po mayayakwa po kanini. At kaya po Balen sa Luis po kasi ini po kasi pinakamalpong pwede mi pong ibenta. Kaya karas po ning agrikultura kaya kaming kabalenan. Pero unfortunately, depre dala na po ning syempre ni modernisasyon, ning impluwensya na ning banyaga, halos din pamangan ngayon ni instant na. Kaya may sabi mi po na ining pamangan po ngayon ni ngileloto lang as ditak-ditak na pong mawawala king tradisyon ng pagking lamesa ng puring hapag kayo nanda po na yung bawat Pilipinong king Balen San Luis po. Second placer naman ing Sarsuela ning Malat apambato ning Balen ning Sasmuan. Meni muna naman king mera pataligligan ing pambato na ning Guagua aawsandang poklo al niluto ng Jeffrey Sibug. Sagana ya kanuking protina ing Manyaman na pamanganay ni. Taga-Guagua ko po. Yung kana kong iluto is apin po inlutong ayop na ingamitan ko pong karne apin po ing poklo at palanakan. Na abalo ko inluto ko ngayon dahil ka rin kana akong pipumpunan ko na diapo ko. Pasalamat no man deng sablang mikyabe uling mi di ng lakanong recognition deng kusina ning Balang Balen pauli na ning pamikatagon. Salamat di mo po karang Boss Delta po, kang Mamaylin po, kang Nanay Pineda po na agawa de po at akay de po ing cook of Manyaman Festival kening capital po. Agpangking Kapampangan historian at director ning Center for Kapampangan Studies king Holy Angel University ay Robbie Tantinko. Mo makasawop kin kabiyayan daring memalen ing promotion na ning kalutong Kapampangan nune babiyaya na naman nini reng kaluto king gulut daring mialiwang rekado asalami na ning pami bebe daring memalen. Sa exposure na ito at dahil sa realization namin na napakagaling magluto talaga ng mga Kapampangan, napakadaming mga putahe na hindi pa natin na-discover sa ibang panig ng Pampanga. Sana magpatuloy ito. Sana suportahan ito ng kani-kaniyang mga LGU. At sana tayong mga ordinaryong Kapampangan tangkilikin natin at discover natin sa ating neighborhood, sa ating baryo, sa ating bayan, yung mga dishes. Samantala, kinabsi at meg-enjoy no man deng sablang kabalen ang mekisaya king Katlungaldon ning Manyaman Festival 2023. Barangay Hardworker. Minsan may kulas. Masarap. Yum-yummy. Yummy. Ako yung kakain Talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. Kayo mama ko magbalik yaing balen at balita.
Makatuto kayo pa rin kay Balen at Balita. Mikuswelo ring sablang tinagon king Merapata Original Kapampangan Music Performances king Clark Cityfront Mall anyang Lunes, December 4. Eya mo po kabod palabas si Nino ne paralan niya mo naman ng Sinukon Festival 2023 bang gambulan ing kaya katamong amanong siswan. Ayning report ng Liana Canilao. May katmuyang tula in Clark Cityfront Mall anyang Lunes, December 4, pauli na ring performances na ring miyaliwang Kapampangan artists. Manibat king pa magkanta ang gana king komedya at aliwa pa, may sulong ya ing amanong siswan. Lalam niya inining Original Kapampangan Music o OKM performances. Ametong karyang aktibidad king week-long ang Sinukon Festival 2023. Agpangkang Benny Ginto ang focal person na ning mesabing pamikatagon, meging mayaning pamitipon kareng performers, ulining pare-pareho rang nasa. Wow, uling ila. Talagang kaluguran din nga manong siswan niya, kaluguran din kaya katamong kultura. Pag siya inaus tala, agad-agad. Makyabela. Agyang no kalit tala. Kumpiran, sabi ko pindan din. Agyang kapurang higit siya mo itang bibiyeta mo para kuswelo. At oting katula. Basta makapag-perform lang mo at tungkol nga manong siswan. Ininaing kadwang banwanan ng OKM, amen nagumpe mo naman anyang 2022. Samantala, manuwala naman ng concert director na ng OKM ay ito ni Ligaspi, ang malyari lang makasabi ka ring aliwa, ring kantang Kapampangan. Kasi, in music naman, it's a language for all, ne? Atin tamo mo sariling, syempre, yung Kapampangan words yung gagamitan, tamo Kapampangan language, na anya yung kanyamang pakiramdaman. Kasi once na dindaming Kapampangan, malapit sa kem puso, tamo niya pinpotang kintamo la rin kantada rin ng kaya katamong artist, talagang atin niyang afilme talaga. Para naman karyang kabalin abisa mo namang mga bulking amanong siswan, makabuklat siya kanuing pasbul na ning OKM. Definitely, welcome langan po deng ega na ganang sabla na makyabe king OKM. Basta po at yuking puso mo na pag maragulming Kapampangan culture, welcome na welcome. At intamo rin pong OKM Facebook page. And syempre ining mani muna po kay ni Sir Benny Ginto, iya po yung focal person tamo. You can message him na Sir Benny, bisa ko po makyabe kayong grupo ng OKM, makanano po. So makanita, you will be guided properly naman. Ako, ingke kang talasuyo, Liana Canilao, ading pusong makabalin. Pepakit lang gilas king pamagluto rin kaya nakang Kapampangan king Merapata kurang-kurangan ning Sinukon Festival. Paralan niya kanu yung aktibidad bang mipasa king tutuking generasyon in kaya katamong kultura king kulinaryo. Ay ni pong report. Antika mong Menelbet Teen Edition na ning meto nga pamosong cooking contest series king Merapat, akurang-kurangan na niyang Martes, December 5. Merapat ay pamikitagon king Robinson Star Mills Pampanga, ang timong partida ng Sinukon Festival 2023. 14 participating schools sa ating chatitlong miyembro la ring mikyabe king pamikitagon. Atin megluto nga sadong matwa, berengi, morkon, menudo, kilayin at mayayaliwa pa. Syempre po, deng mga twa po kaya kami, eda po buring milakoy, kaya kaming tradisyon. Kaya po madagol pong bagay na bibyeda po kare lang bagayong henerasyon na pamilya. Ito po yung meging instrumento da po para lalo pa pong ilagana po yung kare lang kasanayan na dati po. Agpang kanipamuntok na ning kusinero at kusinerang Kapampangan, maluwat na ning pagumpisa ni kurang-kurangan o luto-lutuan king Tagalog, bang ayag at ning anak kakuluguran ng kaya katamong kultura. 11 years na yung kurang-kurangan at inilman ni kadwa ng Banwa partina ng Sinukon Festival. Kasi minuna ginanyo nila na in-invite nila rin anak, 7 years old makanyan, bakit mabiyasa lang magluto. Magkurang-kurangan tamo ami karing anak. Kaya as years went on, patas ng patas, hanggang milas taking nano tayo ni. Mag-start kami karing anak ko rin, susulap ng boti, magobra na lang yung kusina. Magkurang-kurangan tamo ako, ginawa kami. Nung ka-importante na abaluda rin kayanakan, ilalo na draining millennials tamo,
the new generation na abaluda in pamaglutong Kapampangan. Uling alam pwedeng magmana keng lutong Kapampangan nung alwareng kaya nakang Kapampangan. Kaya ngeni, nasa na ning kusinero at kusinerang Kapampangan at ning Sinukwan Festival na gambulan niya in kakatamong kultura, uling peka number 1 niyang kultura ning Kapampangan in pamagluto. Para naman king Hermana Mayor na ning Sinukan Festival ngayon Banway Sonia P. Soto, meto yung masanting at akbang iniba ni pasa na imbatun karim kayanakan at lakwas pasik na nga ning Sinukan Festival. Pauli yu at pauli daret ang susuporta kay katamo ing Sinukan Festival na mag-attempt. At sulta na po ken 26th year, this year, Bisaya pang manaring another 25 years para mira siyang golden anniversary. Years from now, imburina, ing lalo yang mipasyag, ing kulturang Kapampangan, alimo mabilog a Pampanga, nune mabilog a Pilipinas at yato. Yako yung kaya kayong talasuyo, JM De Jesus, ating pusong makabalen. Amuyutano ning Women in Pampanga Media o WIPM, deng bayu at re-elected barangay at sangguniang kabataan officials. Asumaw bang mituknang ing Violence Against Women and Children o VAUC at protektan la ding dagdag o protektan la king dagdag kapanasakitan. Pepasyag na ning WIMP, metong grupo dareng babayeng journalists, influencers at aliwapang media practitioners kaya tilabwad Kapampangan ing karelang suporta king 18-day campaign to end violence against women ang mayari king December 12. Base king RA 9262 o ing Anti-Violence Against Women o VAW and Their Children Act of 2004, mga palyari ang VAW nung panasakitan ning metong tao ing kayang babaeng asawa, dating asawa o ninumang babayi ang mikirelasyon o nung mikianakla. Kaya beka ring paralan na ning pamanabuso ing physical, sexual, psychological harm o suffering at economic abuse. Kingakalap na pong data ng WIPM, iba't king Pampanga Provincial Police, mababot king 473 VAUC cases ng milyari magumpisa January 1 hanggang November 15, 2023. Mas mababaya ni king 576 cases sa mitalaan niyang 2022. Karang datos nga ning banwa kaya bekeni ing rape, acts of lasciviousness, anti-photo and video voyeurism, anti-trafficking in persons, anti-VAUC, attempted attempt, grave threats, concubinage, physical injuries, sexual harassment, unjust vexation, Anti-Child Abuse at Safe Spaces Act. Agpangking pulisya, 352 cases ring may file king korte, 104 ding under preliminary investigation, kabang 17 ding may dismiss. 176 ring suspects ding kamag-anak da ring biktima, kabang 297 ding siping bale o EDA kilala. Kaugnay na po nini sinabi ng Sonia P. Soto, convener ng WIPM at presidente ng CLTV 36, at dapat ning mituknang ing gender-based violence kareng komunidad. Makayakman naman ing pasyag ng PPO Director Police Colonel Levy Hope Basilio, aman walang mas maging yang epektibo ing preventive approach kareng pang family at community level. Makantaman papakita naman ding bilang dareng reported VAW incidents at filed cases, mas maging empowered la ring biktima. Agpangkang Basilio at suking alos 54% in crime solution efficiency dareng pulisya. Ako magbalik yaing balen at balita.
Makatuto kayo pamurin king Balen at Balita. Kabalen, na po kailangan magbiyahe king Japan, banga enjoying authentic Japanese food trip at gimmick. Makabuklat niya kasi king Angeles City ring Yujo Izakaya at ing Ebiten. Abukod king Manyaman, suwak pa king budget ing pamangan. Ay ni pong report. Talaga namang kilala ang Pampanga bilang culinary capital of the Philippines. Buhay na buhay rin ang nightlife scene sa maraming lugar sa lalawigan. Patunay rito ang iba't ibang destinasyon na pwedeng puntahan ng mga turista at mga Kapampangan. Ngayon, may panibagong gimikan at kainan sa Phil-Am Friendship Highway sa Angeles City na hatid ay one-of-a-kind Japanese experience. Mula sa Maynila, bukas na ang two-story concept establishments, ang Ebiten at ang Yujo Izakaya. Unang masasalubong dito ang Ebiten Restaurant. Itinayo ito noong 2017 at ito na ang ika-4 na branch bukod sa Makati at sa Southern Luzon. Ebiten is more of a home-style Japanese restaurant. When I say home-style, it's dishes prepared in our house by our mom, catering to her children, which are more of the Filipino taste buds. Katakam-takam ang lineup ng mga dishes ng Ebiten na tiyak na papatok sa panlasa hindi lamang ng mga Kapampangan kundi lahat ng mga bibisita at kakain rito. We're known for our tempura. So Ebiten's it means fried tempura. So we are known for the tempura that we offer, especially the shrimp tempura. And aside from that, we are known for the specialty rolls. Also, like I said, the new offering which is available here in Angeles is our teppanyaki. Sa upper level naman ng Ebiten, matatagpuan ng Yujo Izakaya. Ang Yujo ay Japanese word sa friendship, kaya naman no strangers here sa hangout na ito. Okay, so Yujo naman is, like I said, izakaya concept. So izakaya is more of a place where people can come to enjoy food as well as drinking. So the idea there is people can come anytime to drink with their friends and at the same time enjoy eating. May special cocktails na nasa Yujo lamang matitikman at may mga menu na hango sa Kapampangan delicacies. One is our Yujo Gyoza, which is a gyoza made out of the traditional Kapampangan sisig. And then the other one is one of the few other dishes that we offer also is called the batuta age. It's basically like a chicken karaage, but this one's actually mixed in with frog legs. So which is I think a local delicacy dito sa Angeles. Tiyak rin na dekalidad na sangkap ang iniluluto sa Ebiten at Yujo Izakaya. Yes, so a lot of the ingredients are actually even flown in from Japan. No? So we get it from a supplier who flies in the seafood straight from Japan, air flown, and then we pick it up and we use it here. So aside from the imported ingredients, meron ring local ingredients na makukuha lang dito sa Pampanga, also within Metro Manila. I want to invite everyone to come visit us here in Ebiten and Yujo in Angeles. Ebiten is open Monday to Sunday, every day pretty much from 11 a.m. all the way till 10 p.m. So we're open for both lunch and dinner service. Yujo Pampanga naman is open from 6 p.m. all the way till 3 a.m. Sometimes we can even extend it past 3 a.m. if people are looking to stay and party longer. But that's open Tuesdays to Sundays. So I hope you guys can come visit us and try out our unique offerings in both food and beverages. Ako po yung kiyakang talasuyo is Jody Dizon Mercado, ating pusong makabalen. Tinagon lakareng Belenismo ng Tarlac Heritage Foundation ding bayong opisyalis at bayong graduate ng Philippine Army king Tarlac Bengi anyang Martes December 5.
Peka mumunaya kanong Cultural Heritage Appreciation Program ini ng Philippine Army agpangkang Dr. Isa Kawangko Suntay. Samantala, kingamano ng Army Chief Lieutenant General Roy Galindo, maulagay ang pamikatago ngay ni, bang makapaggalubilula karang civilian community reng bayong graduate ng Philippine Army at pasiknangan ng karelang pamagpaulaga karang tradisyon antimo ing Belenismo. First ever, kasi sabi nga ni CGPA, importante ang cultural heritage natin sa bawat sundalo. No matter where we come from, isang bansa tayo, isang diwa, isang lahi. So we should be proud of our culture. We should respect whatever cultural diversities we have from the different regions. And remember that we are one nation, one race, one people. So sa amin ho, sa Tarlac Heritage Foundation, ikinagagalak namin na inimbita kami to sponsor the first ever Belenismo sa Tarlac tour for the officer candidate, soldier graduates, and officer sergeant major graduates of the Philippine Army at the Training and Army Doctrine Command. Yung event ito is very important to strengthen yung love of country spirit ng bawat Pilipino through appreciating our cultural practices. And sabi nga, Belen, akala nila it's a Christian festivities, but if you look deeper, it is about giving importance to family. And this is one very important characteristic that we give premium to our family. Sinalayang banwa king pasibayong pamanyindi na ning ausandang Kamaragula Ferris Wheel kete Pilipinas. Misindiing Pampanga ay inaus ng biggest lantern of hope anyang mumunang aldoning Disyembre king SM City Pampanga king Ciudad San Fernando. Yapi na ini ing kapitong banwa na ning piyaglo nung nukarin kinis labla ring miya ilawang kule ring may get 17,000 na LED lights kayag nandaing papakbong at suking Ferris wheel ang pong ground and aerial fireworks. Tinago niya yung Mayor Vilma Caluwa king okasyon kaya benalari Department of Tourism Region 3 Director Dr. Richard Dinos at Andrea Madlangbayan Rodriguez ing Assistant Vice President NOR 5 na ning SM Supermalls. Marakala ring kabalan, ring Menalbe at Mikaswelo king atraksyon aparikil king kulturang pamangawang parol king Ciudad San Fernando ating selebrasyon ing Kapaskuhan. At sula naman din kandidata ng Mutyaning Kapampangan 2023 may nabot namang regalo ang pong Christmas packages. Kareng kayanakan a benepisyaryo ng programa ng SM. Pepalwal na nepo ning Arts, Culture and Tourism Office na ning probinsya na ning Pampanga ring Most Outstanding Kapampangan Awardees o MOCA para ngening banwa. May piliya ing pidaya designer ay Philip Torres king MOCA for Culture kabang i Dr. Bernardo Simon king Education, Joseph Ian Canlas para king Finance Emerging category, kabang iyo Campus Betis Band 46 naman ing Institutional Emerging category. Ikwa na namang Isabelita Manalastas Watanabe ing MOCA for Entrepreneurship, kabang i Angeles City Mayor Carmelo Pogilasadin Jr. ing Medinan Galal para king Government Service. May pili naman ni Police Colonel Lenny Pangilinan para king Law Enforcement, Outstanding Kapampangan Filipino Overseas Worker naman i Dr. Mary Jane Alvero Almati at i Aramuna king Performing Arts. May pili naman ni Dr. Filomena Reyes, king Science and Technology category, kabang i-Mark Joseph Ocampo, king Sports, at Edwin Layong, king Visual Arts. Dr. Ireneo Bong Alvaro Jr. naman, ang Outstanding Honorary Kapampangan. Marapati po yung MOCA 2023, king daratang December 11, 2023, at Ayal Benya po iti live, king CLTV 36. Aben din ng mga regular balita ang kinalap na ning kakatamong news team. Kiglagyo na po ning mabilog a CLTV 36 News and Current Affairs sa kapuin kayong tadasuyo Jennifer Salenga ating pusong makabalena.